Mwaitu kwa isindwa Jacinta Mbinya Mutuku kuma Kakumini Matuu Yatta kauntini ya Masaku niwaumya atongoi na andu ya ulau kumutetheesya kuiva Mbilu ya Sivitali nthi ya India ya kimanza changili maana muonza vala mwitu wake usiiyite itina wa kuitwa na kuemwa ni Mbilu Mwiitu Aurill Ndunge etw'ika ta waendete uyani nthi ya India kwa matuku 10 mwezi wa gatano mwaka ni wa 2019 na itina wa kumanza kwa ivinda yasa mesie kumwithi wa awaiye na akoma Sivitali ni umwe nthi usukwe matuku 22 mwezi wa 8 mwaka ni wa 2022 vala usiiwe nginya umuthi Mwiitu ewetete withitwe aivangithia syathi sya kukolania mbesa kumutetheesya vala sithitwe iyemela vala Mbilu kuongeleka kila mwai. Ben Musau nukutueleza kuyanana na Jacinta Mbinya Mutuku na ula ni nyinya wake Aurill Ndunge nikana Ndunge aendete wiyani nthi ya India kwi matuku 10 mwezi wa gatano mwaka wa 2019 na vala kwevinda itina wake kuthi methiwa mateu nena na vala kwi matuku 22 mwezi wa 8 mwaka wa 2022 niwe mesio kumukwatia Ndunge na vala methiie ta wawaiye na akoma Sivitali ni umwe kunthi ya India vala withitwe asiiyitwe nginya umuthi kumana na Mbilu neno ya Sivitali ya 2007 itina wa musio kwitha uing'ang'ana na kumiva na vala Mbilu ino yithitwe ichongeleka kila mwai na wakwa umite kuu museo aendetwo mauya ni alam ni awakwi mauya kathukume mauya nela waendie sianza aendie India nela waendie ku awaiyaku akwatwa wa Sivitali na ali Sivitali Mbilu yaendie ku ni waiti wavo lakini Mbilu yae mapi mundu Mbilu ni mbinge endano wakwa aendete matuku 10 mwezi wa gatano 2019 na kuma vu nego waendie awaiya mutwe akoma Sivitali mwezi wa 8 matuku 22 mwezi wa 8 2022 nivo wende usiiyite Sivitali ena Mbilu nene muno nivo ngwenda nitetheewe kuiva Mbilu isu yende na itala mpaka wa leo mwezi wake othela matuku 22 mani no vika Mbilu yenda yao na itala lakini wene wavoi Mwaitu ewe tata withitwe aivangithia syathi sya kukolania mbesa nikana kumutetheesya kuiva Mbilu ino na vala sithitwe iyemela nindatite muno kwikia ninekiia alambi na leo tetheka nindatitwo maofisini na ndiatetheka ona vamo opo maina umeiye oniende nimete kwa ofisini mautetheesya kwa friend mutwa na ndiatetheka neka accident na konga na nimbasini twakongwa ingali nini na nina mbobo ndiye nondonge ndo makwika nondo neiye ndika hiyo ofisini ndo notendea neiye yuyu Mwaitu ni wamenda atongoi vamwe na andu ngoo ya ulau mamutetheesye nikana kuiva Mbilu ino na kwovosya mwana wake avikie na usioka musyi atongoi mayata onthe nenda kundetheesya kundivesya Mbilu wa Sivitali enda none mwana wakwa no mwana ngwenda kwa ngoo ya ulau nitone kuiva Mbilu isu na kuwete mwana kena ethani batone kama ndetheesye nendo mwana apike kena. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kuma Kakumini Matuu Yatta nyenita wa Ben Masaku.